What's up mga kaloyal, and welcome back to my channel! Yay! You want me guys? Wala may jogging. We're just having a jogging for 1% and 99 pasilong. Na-trap. We're not enjoying this jogging thingy because nag-uwan. Mohonong na ni Ron, mohonong. Na-trap mi diri sa balay silunganan. Pasensya gyud ki. Alas 4 mi ni mata pero wala wala gyud makajaging narami daris kuan nagpasilong kinabta ng kuan da akong mga badi-badi oh. Wow ha. Say hello to mga kaloyal. Dara mga chicks napayusa oh nagtago. Chicken na to, roaster. The chicken. Chicken, fried chicken. Muna yung mga jagingan guys. Oh. Layo-layo na ni Samu ah. Actually, naka-jogging namin for pila ka kilometers gani day? I don't know. Makuan siguro. 1/4 kilometers. Naabtan ng guwan, nagpasilong mo dire. Wala may nagpuyuan ni nga bay. It's haunted. Oh, no. What do you call this? It's an abandoned house. Oh, it's not haunted, but it's abandoned. Dali na. Mao na yung dapit guys. Mao na yung lugar. Nga naman. Ay, lapok. Pamangkin na guys, gikan Tagbilaran. Apay. Bad. Apo ni Mayor. Lapok.
It's very overlooking, guys. Muna yan. Na palm trees o na mga bungtod. Let's go. Sala all. Ha? Ako mga buddies. What's your name? I don't have name. It's Alien. By the way, it's Giselle May. It's Parkland. Wait, bunso nga palahubog. Sorry sa palahubog. It's light. And it's me. This is Jeric Joe. See there? It's a palm trees. Are we far from the distance? I don't know, baby. Sorry guys, it's Kapoy. You know what, guys? He's not into running, but he's into vlogging, you know. Don't listen to them. They're just boomerang. Bad. So karon guys, musa kami sa bungtod. As you can see there. She don't like me. Your long lost friend. Yeah, hi. Kamustahin mo siya. Hey buddy. He's not good. Look at me. Gidam lagi ni mag-cellphone do. Ingagwa. Grabe guys, nakakahingal. Pero it's very worth it. Kasi parang anong tawag ba diyon? Gidunlan ko. Talking Tagalog. We're here. It's very overlooking. Oh. It's nice to be back here. What can you say about the place, guys? So refreshing. So relaxing. We're abundant in oxygen here, you know. Look, we're here. Oh, there's rainbow there. Where? Look. Oh. Guys, there's a rainbow after the rain. Oh, see? It's just like life. There's always a rainbow after the rain. Look at the view, guys. It's very, very nindot. Guys, lamian niyo mag-emote. Yan, araday. Takilid ako. Okay. Hunong nauwan! Wa mi uyab! Continue hiking kay nanami sa bungtod. Mo-detect na sila, ya? Si Lolo. Si Lolo. Ha? Ya, What? ya pa sa ako atong
Pas masaya. Ala, nalipon ko. Kakaikot mo nga lang eh. Parang, jack lang! Guys, kung kamu buwagan, asa mo pa dong? Balik sa yung heart. Char lang, wa? Huwag ako wagan. Sir, ko brief na. Brief ko lo guys, dili pante. Buwag na ganino mo ba? Aha pa yung pantihan. Actually, mo ni ang dapit nga. Mo ni ang lugar nga. Pagkausanas, gibate! Buwagan na! Pero sila na to, dili ako. I have an experience na. Yeah, makuha. Ay, balik na, balik. Ako itmauta na. Dahil sa ilinglis na lipong. Ga-position sila sa papapicture. Ayaw ba? Wait, Wait, sa are. Talang lamig pulma. Hawapal! Talang nindot. Ari kay. What iha ang sunrise na side and side na. Talawag kayo sa papapicture. Tuwawa na. Mati ay nako. No, nabuntag ino. Hala, nindot kid sa nanay sunset. Hindi kagaway. Hala, nindot kid sa nanay sunset. Hindi kagaway. Balik to? Asa mga balik? It really hurts. Musaka na po mi sa bungtod. Kinahuman naming TikTok. Experience good. It really hurts. Gatuwan-tuwan lang picture. Asa dapit po. Di mi kaagi guys kay na ay kamaisan. Uy, mani. Pula sa dapit po. Lalapok ang haya. Nalibong ko. Ay di. Mani. Gajot-jot mi aris mais na ay kamuti. Napag-good mani. Nay mani. Actually guys, it's not ours. We just pass it. Padong na misaka guys dito migikan. Dita pa po. Hangak. Go, go, go. Ay. Hangak. Dahil isa na nabilin. Look guys, dito may gikan oh. Tas masakan na sa may salaing bungtod. Ayaw ko ang lubot. Kasi wagi ka poy. Si Bunso umakyat na. Kami andito pa sa baba. Oh, kabatuan pagid sa ibabaw. Hangak. So very hangak. But it's all worth it. Look at the view. Look at the view, it's beautiful. Sakto lagi. Look at the place guys. This is how place nga ma-discover soon. Hangak. Layo-layo pa gamay. Manukok. Hi, thanks God. Ito nga na ya. We're here. Sa ubos kay nay dakong bahay guys. So, wala pa gyud mahuman. Pero asa nang anak dito?
Guys, pauwi na kami. At dito na magtatapos ang aming vlog jogging. Kasi paulan na naman. Jogging. And thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.